mweru wa Ntwambui Anastasia Mwari na thithite mucemanio na akari ba matura kuma location yawe amwe na anini ba machibu morotone munene juri kuona ura bakaritaniria ngugi bare amwe kuona Ntwambui ina ukaria bakungana mantu zajonekete kumatakiri mucemanio juju ni gutabarikia kwa wingi bwa nchobi ndege ni watho ari otongere bo matura barombi kurikia mukanda kiri gukandana na untobobo Wetanite kendra tumenyana na nyuma ya kumenyana bunge babata bora bwariretwe ni gutigira ngugine kuruteka abwega muno ende na mubango ogwa atongeria abantura kana asabwerias kuthina mbe na kumenyero akinyane thirikari na araba kurwa na boiba thina mbe na kurutira anto ongoge bora kubaterete nonto iboritho oria chibo na monini wa chibo nturani acho ga kwithro wenke ya ture ne kundre ya momore kiyo kenchobi no ri wo no te ture bisi we no te ri mbere nyasi ori eri mani jogari ori utuke bo theri o we kan kauri au utuke ka uyulela chetu ta inchobi te kanga ka ko wa ya se sukari chitetie ate bo te kanga pepe chitetie ta ini edano ate bo ko kwa ropera botisi no bati kwethro ari number 1 kumenya purapo kuendelea tere manager tuendelee na ngwataniro kutena mwanya noko kinyethera tukua tukanjiria mantu yonthe fresh nkamba kwa na kanya ke barabara arikuo mbone obukethera bena matunda kana batena matunda batu turi watanira turite ngui Ntwambui ni imwe ukia gwetho area manager bara ba Ntwambui kwengwe bakuona nendito ibete bankanda Yesu asifiwe bankanda bakia kuona ngweye iri a onendito ibete ba Ntwambui na nene beto bari ariko kithi nchobi to mi ore bwea kithi bangi to mi ore bwea na kinyia koro baba te kwathika baba kurara kuwa ambu tuku kinyabo to abashambulanga mutongorio wenthe oroke na India yo transform antu betu kana wite thia antu betu mbere ura nchobira ombere ona butaitimu ate ya mwitigiria ubisine ke akuwanga nkuru batu turi 100% ku support Anastasia muntu rote thomethia cukuru sheria ne yugie mukondo yo au tu support 100% mwamba sheria ne yugie mukondo yo ai tuti ya ringi ucoka ringi uoro bicieke yo ukaba Anastasia Mwari ari chibo wa mbere kuthurwa antere-ino cia Ntwambui munonkoro kinaugite akathina mbe na utigira kinya mwana muthaka na kumenyerwa na inkwira kinya lendes bange bonde baba kuthuathua ke mantu ya kithomo ibendelee kuthoma nontu batu tai batu twimbere na ndawire ringi na kendelea kuwa itwatile kinya kana kaka boy kenda kinya ko katika urire naguo Kuma Ntwambui North Petan Class Chabare